Ang pendiri gitu ya. Berik so lagi. Berik so. Cuy lah mepik nang lihat tempat cutai rupa konten. Berik. Yo pikang nek nang siang sih bang. Ini ke lasua amen ke ini kita mau available nang tum lam lukuta pikang nek lagu di amen ke gitu malam ke pikang nek kusiku cuma pik up nang po kiu pamen dap nang po angke lason nempo pen tip nang po son situ nih lagi rihu kreng tang ho di dokumen tu pen chutney tomatic po kata nanggilo dun lo lagi falkong kita par jauh falkong pa along le mesin mat hep piko falkong pa kata nanggilo dun lo kata ni kami nanggilo dun po lo lalang li kingke intok kihek lo yo pimplang pen diligo sa tayo kata nanggilo dun po ibor po po asar ki biya bang kulon niya bang yo